Mayam Kumzari the Nagros Impact News Nay Rajrong Tongbam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events da Mayam Butaram Lokchari. How Kiba Sagol Sen Amadi Irai Numerasida Churchampur District Laiba Koi IV office da Sugi suspension operation ki interlocutor AK Mishra na Luchingba Ministry of Home Affairs ki team sing na haiba tare maruna IV ki members sing na ITLF की लीडर सिंगा वारी साना खरे मीटिंग दौर है हर बे मीटिंग से मरुना क्लोज डोर मीटिंग ने अदुग मरुना अगस्त की तांग निपांदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का ITLF का यानबु परखिबा है बतारे हाय रे यानबु परखिबा मिफम मदु लौखि वारेब सिंगा दुगी रिव्यू मीटिंग है बतारे हंदे पांथु इसी अदु हाय रे रिव्यू मीटिंग सिदा ममांगदा पन्नकी वापम सिंग मरुना बेरियल साइट सिंग है बतारे बेरियल साइट कोई कुकी की लेहिद्र मयाम सिंगा दुगी फुमननबगी मफम से हान एस बोलजांग द तौनी है बदु मदुदा मधुद तौर है मतम खरगी यानब पड़खीबू मधु हुजिक कराइदे तौगदगे है मतंग से खनखरे अगेन हुजिकसु मसिदा कराइदे तौनी तौर है मतंग से हुजिकसु यानब अदुम पड़क्तरी है वाफम से लाई लोइरना कोई चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग मरिन कुकी डोमिनेटेड एरिया सिंग असिदा मणिपुर की स्टेट की फोर्सेस सिंग पर्टिकुलरली मणिपुरी कमांडो सिंग असी पुलिस के कमांडो सिंग असी चंगबदा चहन बीरो है ITLF की डिमांड सिंग है बता है डिमांड अदुसु अदुम खनकी है बतारे अदुगा मसी ममांग दसु यानकी बलैना लेना हुजिकसु अदुमक स्टेट की फोर्सिंग से थाजलिब करिगिनो है वफमदा AK मिश्रा की मैकेदेगी नत्रग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मैकेदेगी मतम अदुदसु हाइगी बसी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की मागी कैनो ओइबनीना प्रायोरिटी ओइबनीना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की ओइबनीना स्टेट ना थबक तुदा सेंटर ना खुद पूरा थिंगजन बिदिंग अमदी अदुबु स्टेट की फोर्सिंग ना इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन तौपुदी तहन दबिदा कोई सेंटर की फोर्स मैम में यहनगनी है थाजब पीखिबदु नारांगसु अदुमग रीइटरेट अमुग हन्ना फोंदोक नखिबगी वाफम से लाई है बतारे अदुग मखा तारकपदा कोई सिलेक्टिव जस्टिस है मकोइन फोंदोई ITLF के माइकेदगी NIA अमदे CBI ना जस्टिस पी मतमदा सिलेक्टिवली केस खर खक्तद पी कुकी सिंग के मरी लेनब केसिंग द जस्टिस पी दी है वफम लाक मतम जस्टिस लोइन मत पीगन है वफम फोंदोखिबा अदुग लोइनना AK मिश्रा के माइकेदगी ITLF ता वायलेंस जथबिकनु इंग तप्पा मणिपुर में पुरंग न होनबियु अदु तारगदी अदुग तालिब डिमांड कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है बतारे एज फार एज political demand is concerned adai matang so democratic oiba mong da tobi habu ya waham phongdok matam da ITL ki makai degi makoi di peace pamba community ni adubu maite gi makai degi nongmai toina ka pakun number moraga upai le tabdagi makoi pakum pibo ina haibutare retaliatory oiba defensive mechanism dam khud hanbani habu gi wafam phongdok ki bagi wafam singbu mayam am lai aduga loina helicopter ki servicing asi चुरचानपुर दगिना आइजोल फाउबसे हपचाइवल मदा अमुख लेरबसे अनिरत हेंगट पीबा अदुगा मरुना मोरे कांगपोपी अमदी चुरचानपुर अहुमक्से फाउनो बियाबा सर्कुलर हेलीकॉप्टर की सर्विस ममांगदा अगस्त 9 दा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यानखिबा दु तबक तो ओंथोक बि हाबि अफम सिम मैम तक्सन गिबदि लेरे अदु लाइव हम दि हारिबा इंटरलॉक्यूटर गा AK मिश्रा इंटरलॉक्यूटर गा ट्राइबल लीडर सिंग उनखिबा सिदा लौखिबा तक्सन गिबा वाफम सिंग असिदा लाइव अनोब डेवलपमेंट हतार नेगोशिएशन तौरी नेगोशिएशन अफबने अदु अफबसी होजि फाउकि उनदि मपुंग फाना माइ पाकपगी ममी ताद्रि है बतरे दुना मणिपुर की इश्यू सी नाकल अनिमक तलोसन दबगी ममी अदुमक तारि अदुना करम मतमदा यानब पुरकदुना है बगी वांगसिंग लाई हारिबा वांगसिंग असि मतंग सिदा खना नेनबदम तंग से इम्पैक्ट न्यूज की Manung Hunagi Thomling Sindu Lebiribasi joining us tonight on Manung Kudna Coordinating Committee on Manipur's Integrity Kokomigi Media Coordinator Oja Somendra Thokchomni Hamto Oja Somendra Butaram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Department of Law ki Head and Associate Professor Dr. Yumnam Premanandani Oja Premanandasu Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Imphal Review of Arts and Politics ki Editor Oja Pradeep Hanjawamni Oja Pradeep Taram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ai Oja Somendra de lakchagi. Oja Somendra हाइबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यिंगो मी डबल स्पीक ओन लोगो तो नंतर नेगोशिएशन दरी मसी मथौक ता है गदुर बसिन मसी कम्युनिटी अनि गी मरक थोक इरांगिना पुलपुन त पुंजल फंबजु यादबनिना कोइ गी मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गी दी मसी तवु याननबा पॉलिसी तोंगा तोंगा बस्टेट म्यामा लोबुने सि लौई अदे कोइ गी मियोय खरनसु कोइ गी कोइ उनरमद्रगा मोइदंग उनरमबा सिसु यामना सिंगनिंगा बा करि उनद्रिनो ओके हाइबदी कोकोमेजी ममांग उनरग गसिना कइ इनवाइट तौदिनो मखोइना चालक चांगा करि वरि सानरो हाइबना सिंबा तोंगा तोंगानबा मागी व्यू हाइतारे लांगनरि सिं मणिपुर तबुदबु गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी जी हाइदि अखोइना गवर्नमेंट इंडिया न कुकीदे यिंगो मियंग अमदि अखोइदे यिंगो मियंग अनिसि मणिपुर मियामना अमदि अखोइ कुदिमना खंगबो मुसांगी हाइतारे मनि मोइना सेमिबा मोगी तौतौरिबा पॉलिसी प्रोग्राम जी कइनो हाइबदु कोइ मनुंग थिना यिंगबा मा मुसुं खंगबो मुसांगी
government Indiana gi meaning si akhoi ni han bu udoi si cookie militante sing si kamai na government Indiana yokhat ke ha si government Indiana ka meaning thammi kamai to government Indiana thammi ba cookie militante sing si kai no ha matam da makhoi gi geopolitical defense tawna ba helper oina thamne sing sing ha ga di ha di Brahma ki China ke ge sing meaning ga thamaga makhoi gi thabak oina sina ba haidare adumona ka thong da ka thopu jai kai nom di taw yai taw da bu amana mu government da geopolitical gi magi kai no sida system se kai to ke da mu khoi gi Brahma da gi chen te thorok pa military tundan tan thorok pa nya mama PDF bare ko ne di ko mo khoi khulai ga pi dana da gi khulai tam pi dan khopi da am yo khalu hai tare seng seng ha ga di mo khoi na thamba bhut ni hai tare ne buchina kamai de ko khoi Manipur miyam da za selak pani hai bu buching du di Manipur miyam ga to na tin ya ba khoi ne misiam ni ado wai sanam tam jo khoi mo ga pul laga mana su tongan tongan mi nga tham ko na ju hai gare akhoi mi to ko wari sana ba ga moi ko mi ne wari sana moi na wari sana biu ing tab na lai biu ko piu hai ba si government india gi makai de gi ko mi da han tham gare Manipur mi an ju tham gare akhoi na hai ba di akhoi na kamai tok dana india ga citizen na ta ba illegal immigration ko bai wari sana ga to doi no ko wari sana ba ga moi hai ba ji khoi gi da gi khoi gi akan no wa phom ne ko tham bi si ano sagi mo khoi na loi jaba butchina onjel aga mo khoi da ka khalak pune haiba ji khogiti government india ju ekching Manipur people na hadi miyam Manipur gi miyam ta pa ki miyam na khangan badagi hari ba sagi kuki gi la lo sing ji da kari tauri kari mo gi mo khoi gi manung gi mo khoi gi target si ke no haiba do mo khoi goal si ke no haiba dum di government india ju khangam ni hai tare mo khoi gi separate administration na du da no ta ba tungal ba kuki gi ano ba khoi gi golden triangle gi maning makha tamba khoi country mu thamaga golden triangle mu likhat pa adi adu ko lone lone na akhoi gi cookie go ba independent country mu sem da bagi policy yawe ha basi government india ma samachu handak issue ji de khanga bone swang kana koko mina kaina una boda ga di akhoi na ta bada ko ngasai gi separate news report si yaroi kaina haiba mana hai engkam da hairang bani aduga mu asom da khoi gi kuji lan hauriba lebak pukaina ba tawriba akhoi gi chin cookie kanghu si una bada namu asai nang suspension operation kanghu duga pol kan dialogue tawbada noi gi recommendation jo koina chindan government thara ga moina affirmative ina pira ga di yani ka haibi oni khumjalem adu news ni matang sida wari sana bai si party ma kha hurt ro ga ya de ni om da party ani wari sa ga da bane haibadi maru ina moina wari sa si su samboda chalaga sari si 2 days wari sa si ayambana moigi ITLF siga sanari ni wari se ado ITLF sina cookie loina represent to su yaba yada des up to them aduga akhoi sida khundari si adigi lan to bo hairo khana bo hairo conflict bo hairo se to si moina khoi onjal laga no me kapsal pudu da khoi na ngak pudu gi ani gi pot ma lei bani na khoi gi majority haibire mai sing si yes Manipur ni majority ni as a population da thi bada lam da budi majority oidaba aduga mi masing da budi akhoi community masen thibada budi maitai na budi majority oijaba aduga lam gi oina de mo khoi majority oidaba akhoi majority khoi jidi lam yaudaba mi masing da majority oijaba neba majority is the absolute majority mak tena tromala only largest population tongana yes akhoi gi ranti ga single largest party ga saga se moido almain ta single largest community adu oijaba aduga mayam punna lepaga adu di amu aga de le aduna sigi groups yaudana party makha famin naraga mu themnaba yanabadi chumde madu irang phobad line amon irang tholokna macha amani aduga huji akhoina tabada huji ki sai su thambi badu maina noigi suspension operation kangu do lei baduga wari sanaba chawapa ma loire noigi recommendation ko sending government thare moine farm tawradi kam farm tawradi adu do leira bani adu matang hodora nu haibane ba haida somi yaraga yaduri ba sima yamluba adinga sai wari sabu amasu yawi koi commando gum jo buni commando jo amaro buni more si assembly more gi technople gi more si moina pai si me pame si masai gi geopolitical adu ma ya kum satabida more si pai ba su jam bu pai je ko lo tan thore more su lo tan thore aja ko more dadi akoi mai tai na taba atopa community ma yam su lei bani na adu me asi moina pulak more si subsung so sasan to pai gi poch ne model lei si aduna more da commando lehendaba ako state ki force ji loina handon bai si akoi gi honorable home minister madu government pg ni moina haire aga khoina madu government pop da akoi na khang da moina haibe ni khoi na khangi se aduga aina thamjani ni di
state force asina central ki makha da leithib sima khoi yam clear oi do adu male adu makti yaro madu mama union home minister na phongdor adu makti yaro ni dum hai home minister of India ni Manipur si paro mai home ni ekin sham tanse masi nagais man oiko adu masi sela kusmosu tasena hetai lai to do bo do roi ada haris bo do khone sum pattern or cancer da ye sugi pot ladies sugi posi mana primary and low divine with a husband is a Manipur crisis. I'm home Sura focus for Lago. Susi Tasena Nagagi peace talk to Busida, Adugi settlement Nagas Mois, Mahetsam Nagas, Nagagi Terror Council and Semaga, the Shalazimo from Nagaland in Yaradona. Yanit has the Hezbush to plant where Monica interlocuting to Adosi Yalmiantana, Nagala Horsu, Manipunagas in the Nagaland in the some the way arrangement same the yaro hekasla same consider sugi lady cooking as your house happy tasina ceremony focus over that ba amai le rom male ba da khun hamu nagaland election to dai sada nagaland gi solution lato ga cookies lato end to ngasada nagaland gi yada kan cookies to cookies ya kana ala kan ceremony sin primary and norm deba hajigar mo ai law mit has de tasina cookie hai consider hoina india ga lan thina gi am dalate Nagagi Natina Sinada Linglini at the Mugnan Lemony had a sea settled was it a cookies a whole monda the cookies and a last in another Zhang hip on a Sugi Postbova. I say, Aquina Lansung did another me to ceasefire to Edina. Ceasefire, suspension operation and highway. Ceasefire, I did land come down the cookie. I mean, no, we come here, and say, come back to Smithina. I report the lake, same as the Woody Wiggy, ma'am, Henry Wiggy. Target si ganoina khoi pon sinna gati nagathena ba miti insolvent thena ba di pos khaya yawe have city ma'am ina possible bhomi man I was like hagi gano east west center na commission do wa like gano SM so as my town japlan I have si posi podan so chumne khoi u so same ba my position ma'am thamme ko sida nakara ne musi balance on ba insolvent ma'am so nagari so remedy so kana my khandi pot dum phadana male hai dare the sing settlements ready to see and high at the Missang Zira when the Gansa stories the prodigals and heavy warriors to Bible holiday. Let me example when the Bible so Masanapa, Lamihenda, the Chapkibu, Hajalakan, Mazanapa, the Tenjanam Lanabo, Adipoto, Adam Tangas, Madu Mazanpa, Ama Marmot Labadra, Marmot Masu, and White Posori. A sea Posori was a Quina Togansa, the Quiggy, Sui Yaganasu. Nagasin sena tenor lerme, remediation tenor the Susan Luna lerme, high consider at the cancel the we send the consider as a young mosi, Nagaga Paragas, that would have made how you saw the Aduma Adua, Ekimishana, Susan Bruselli had in head and a quiggy, Iran to consider Ningato Milana and Timbers of the Poto, or the Potu carry our rank elements of over.